Truck lapen bike kacetonga jok bang ketom adimalong amat apran kedam. Jintong blok pen PMA wajah hem kikim Japan along kang pula pen cirok tokame kepaman pon. Hauraghat Indoor Stadium Nongpula Auditorium Holalong Awareness Lapen PMAYG Redefine Kacha House 2021 to 2022 Aparman Long Kisompo. Kadoka Vekaching Hon Kat News Kilang Radona Pantame Kardom ng Pazariklo. Rang Tepini Karbi Prime Tama Birta Angton Pen Arjuitha. Dipuman jagat celenga tawar pi Presbyterian Church athing nualong truck lapen motorcycle kacetong akhir kang tang rakajok adimalong amat bangke thamatum apran kedam nang ihum line truck ke bangke prop hektik apora hot kopai ke lang no bike pen kedang bomatuma phan patong tikang phetsi truck ke veka bang adimalong pen kaljuilong tong sikot pen roratum thekdun long si police atuma phan birta pisi pachinila Polis atuma dimalong ankeli duna pora hotke bite along kache thapang kithomatum apran tamjilo kopi mate komatse apran kitama birta ketok apora hot anke klardak chini dundela lapen polis atum tarlip bomla দোকানত মানে পইচা অলপ দাবান বিনো দাদু 60 টকা দিব আছিলে তেওঁ দি থাকোতে মই চকলেট 10 টকা দিব কলো চকলেট খাম বুলি এতিয়া ৰৈ আছো এতিয়া মানে কি কৰিছে বাইকটো মানে হেফলৰ পৰা আহিছে তাৰ পিছত মানে ট্ৰাকখন হেফলৰ পৰা আহি পেলাই মানে মাইকী মানুহ আৰু তিনিজনীমান আছিলে তাৰ পিছত বাইকখনৰ লগতে একদম গ্ৰক কৈ কৰি এটা মানে চুচৰাই লৈ গুচি গৈছে আৰু তিনিজনীমান মানে বাচি গ'ল মানে একদম পুৰা তাৰপিছত মানে মাইকী মানুহজনী একো মাত মাতিবলৈ সময় নাপালে আৰু মাইকী মানুহজনী যে স্পট ডেড হৈছে বাইকত আছিল না এইটো বাইকতো দেখা নাই কিন্তু এইটো যেতিয়া গাড়ীখন পাৰ যেতিয়া হৈ গৈছে তেতিয়া মই দেখিছোঁ আৰু এতিয়া দেখা পাইছো গাড়ীৰ তলত বাইকৰ হতি মতা মানুহ এজনৰ সৰু ল'ৰা এজন দেখা পাইছো স্পট আৰু বাহিৰত মাইকী মানুহ এজনৰ ডেড বডি আছে নহয় তেতিয়া নেকি বস্তুটো গাড়ীটো যেতিয়া মানে বাইকখন এইফালে পৰা আহিছে তাৰ লগত মানে মানুহ আছে এইটো মই ইমান ইয়ে কৰা নাই কিন্তু মাইকী মানুহ আছে নে নাই গাড়ীখন যেতিয়া ডেড বডিটো মানে মাৰি পেলাই যেতিয়া পাৰ হৈ গৈছে তেতিয়া মই দেখা পাইছোঁ ড্ৰাইভাৰক ধৰিব পাৰিছেনে ড্ৰাইভাৰ ধৰিব পৰা নাই লগে লগে পলালে মই এইফালে মানে গাড়ীবিলাক কণ্ট্ৰল কৰি থাকোঁতে মানুহবিলাক মানে গাড়ী জাম হৈ যাব বুলি ফোন কৰি থাকোঁ মই অকলশৰে আছিলোঁ কোনো নাছিলে তেতিয়া মানে ড্ৰাইভাৰটো সেইফালে পলাই গ'ল আৰু ড্ৰাইভাৰৰ লগত হেণ্ডিমেন নাই নেকি হেণ্ডিমেনটো দেখা নাই এজনে মানে নহয় এজনেই আছিলে কিন্তু তাৰপিছত মানে মানুহটো দেখা নাই মই যিকেইজন মৰিছে তেওঁলোকৰ চিনাক্ত কৰিব পাৰিছে নেকি নাই মইতো আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এতিয়ালৈকে কিবা খবৰ পাইছে নেকি যে কিবা চিনাক্ত কৰা নাই এতিয়ালৈকে মানে গম পোৱা একো পোৱা নাই বেলেগটো নাই তিনিজনী Jakong nipai kep arni ada por phai krisia por malong pen Hauraghat Indoor Stadium Nongpula Auditorium Holalong Hauraghat Development Block asai campaign patre piponsi awareness lapen PMAYG Redefine Kacha House Surihinira inkora sila pen Surihinira inkora hinia pharman long kang pua mai kapadapona birta kat news along birta nang pale May along Alhiaman pen Karbiang Long Autonomous Council Chairman Raju Tiso Chitongdun Lapen Karbianglang Autonomous Council MAC Atum Lun Singh Teron, Ritias Inghi, Madhuram Lekhe, Ajit Kumar De, Kangbura Kiling, Billy Mahan Khaklari, Lapen, Hauraghat Development Block BDO, Jiljili Thausen Pen Danglok VDC Chairman, Member Penan Parta PMAYG Ahem Kilongdun, Aradatum Chetongdun Rinti. Bangso Amayalong Kachetongdun Alhi Atum Pen Hemso Kikim, Arona Teng Lapen Apora Teng Pen Kikim Kapatang Pon Japan, Than Paripon. Jongsi patang pon pi pulote arona tengpen ingsai ponji laswa long kaddo ka visita kilang charidon pa meja phan than pachini pon pinning anikana baha farman Hauraghat Development Block ke parlo MAC constituency truck pen PMAYG ahemso kaddo kawe hum surihinira hum kre truck si ahemso kimi nangkelia farman kachetong don alhia tumari dengpensi long sopponlo PMAY hebetang ke dupik lagi nol pongke hitung tai sini kang sang ral khani kang sang mangan alo sabita homoti da sabita party patana bahai labo asila so ni kang sampen apen kitang tanga por hut hem tang te dupik
kasih kes cipi jengja sila hai satu kawe non itu lah sorkar ini dia kan along pin abdul lah ini memang di tahun ripon tapi awareness terikut dia itu langsung claim lu pulang ke itu jail sedang main lapor hai kado itu hak ketilang tapi dalam nona kriminal section tang ahem ada itu lah foundation ka di pondok tapi lah so baja kota mantan itu sekarang Not beneficiary long kwana pini pipon not beneficiary long itu 130 pen 130 pen sekem kichun jang hekdom sorkar kan lah skim mang mulai lo lah so ateng tabang so hemante beneficiary tong claim mate se la lagi non ini itu ni kita tang apa road heglong lo beneficiary mang actually ke aron everything mang beneficiary mang inai hati ke claim nanti kita benang kan apa ni dong konlong lo beneficiary matang kan kita pada tangki tadi masih normal kan ini technically video tapi lah gram sebab gram video lah jadi booking by kon ko kosan di claim kon image mah kan pakai mah lah bang non itu saja de kitam tang ning kan slami ke sumana de malong suman homosti long kitang tia hem du la so bu thak pil na Pasal putra ke non ni itu example Muhammadiyah non ni itu mani ko mani pen rap pun itu hem bang itu pakai konten itu kene long panjang jas nanti ni tu kemang ka ke dalam tang por dan la duk kila apa itu sonsi sorkar hin ke kipi pon ma masuk ke patang aret konsipul ke tendang lokal representatif itu do sila hai bang itu mana dia mau make cerap nggak not beneficiary long la hem su ki kim Chinthong block aparlo Socheng constituency la pen Chinthong constituency arada phan kapanong pi PMAYJ hem kilongdun ahem tunatum ahem ki kim kirang ponja phan pini hamren MUB conference holalong MLA Rupsing Teron pen along e ingpu pontanglong Kangpua jai mekalong MLA Rupsing Teron pen meji paim puposi alhiaman pen Socheng MSC Hetsing Rongphar Chinthong MSC avijit kruatum chetongdun Mayalong Socheng VDC Chairman Roman Pator, Chinthong VDC Chairman Khorsing Senarpen Danglok Ongdung Architect Kedingatung Mayalong Chetongdun. Mayalong PMAYJ Hemso Kilongdun Ahem Tunatumapan Ahok Petpen Hem Kikim Kapitang Pamelong Japan Ason Katirok Tokpen Katininang Jalaphe Blokasai Kiatumpen Than Pachinipon. Anparta local MSC beneficiaries la pen block asai ki atum kamata isi pen ki dora ki kim ana hem sota kapitang pameji apausi mayalong chitha chimumpon mayalong Chinthong la pen Socheng constituency ka parlo PMAYJ hemso kilongdun ahem tunatuma phan kapang thek alu pipajir ponsi asai sitame prapjin pen ke claim kapitang ponji aphan MLA Rupsing Teron pen kachaningri padapon Blok asai ki atum sitame ahok petpen saiki claim pon pa meja phan aninga klong alam the mayalong chipaklang ponthu Pini environment program ke laga government si asai deng development and sivet pensi mana central government lapen sir government lapen nakar belong Thomas council laso CM sar kadu be laso chengwai pensi pini bangke hemso ke apran ke kimbom sitanon bang amen kapre ra papra ka PM YG programen Pada suadim bolona tak nongke kesaus posiblo. Taso hem ki kim ponthi pan kadewe beneficiary approve tanang lelo laso pini bangke laso hem ki kim kicheng pon. Ase laso kicheng pon bangke pini dak Chinthong block det kole along ten block ta video pon lo la se Chinthong block bangke le tum so cheng MC ta nang ti tong lo la pen ti tong MC nang tong lo dak VDC chairman VDC chairman board chairman par kumsa tum da beneficiary ti tong sar se. Taso sayang deng do polo la panalam the ke claim ko dang poni pan chitan poni pese pini meeting ke pa pen mesen pen dak kichun kontek ponong lo kadung we dak bang ke beneficiary tum bang harusi sose bang po tum do select lo sitame pini bang ke la jitu poisa ka sanction tang la bang trok ke bra ner ke bela la penala aja ka tum bang ke non la adhar mismatch la pen hala men correction na lang dolang sitame hala tum ta la songbong achu klong bong chong et po la pathe pini bang lam trok lam trok karena ke bang ke pini kacuni rikang tung manggala puno aprang prang bersama arhulong bom je hem ketang te tado hem ketang te popo aja katumang ke atang ka ulai det tado
lepen aja ketum ke kontraktor tum tame ahem patang nam de de lasi non bang ke beneficiary tum su tume je atangka bang dolo polote nang jang polote draw mu ahem kiki muhud anle atangka pata draw nang po lepen kumani ahem nang si kiki patang teret kontraktor kumani ke klem kiki patang teret tum polote militu MSC tum tame na information na pinapo lapen ada ahem gi kim notame ili tum chelang dun pamikne lapen la kay si mesen askim la rada pan idu kilat pan askim polasi nang litum non pinipen ke la so ahem ke nang tum mesen tulong pun interior men tulong polasi Hamren Pen Hundur Crew Report Kat News. Nilip constituency ke parlo Koilamati Hawar Jang et Langsto Baptist Church along Ovekimia Tamaphan La An so se loke chari ahin kapa prang dun thek Japan Satlang ki unduna Tamaphan Kar Chopon Jang et Langsto Baptist Church Pastor Prodip Topi Pensi Me Chipaim Pupona Me along Satlang ki unduna tum Anaphan Arna Mahil Jume Hangpi Lapenan Parta Manpeng Kido Karbia Poho Lapen Asona Santa Pipa Jirpon Pinia Maya long Arna Malampen Ning Kachipat Hiseroya Po Laki Komorson Rong Parpensi and Pon Bible ang deng Ephesians 6:1/2 long pensi and pon long Alang lipen kethan pon ke Ovekimia tum aprangsi methang apia polam charjusi aman chipi thek nangji La pensi an so se ke chalia hinana chetame paprang pon thek jipusi ning pathe pon La pen pinia maya long lun sepo Matthew rong pi pen chetame pamilur ke eme ya meke loke thekhen long Jongsi loke the pulote sumsi kido kang tingpu alunjir pen ning parung don Pini karchwa maya long BA ang dengki undunatum Edison lekthe Alisa teron pi lapen Serlika intipi HS ang dengki undunatum amen lake Devindro Hanse lapen Promika terangpi lapen HSRC satlang along ki undunatum lake Huntima rong parpi Wisal Togbi Anamika Togbi pi Gladson rong par lapen Wellington Togbi Kaddo Kawe bangke patuma phan Archopon Anamika Togbi pi Perfect loh, ini tuh jangan langsung baptis manduli ben, BA के पास लपेन हायर सेकेंडरी के पास तो माफान मेट्रिक के पास तो माफान इसी आर्ना माफान किरो कार्चो मानते अलांग ले तुम पेन आर्ना माफान किरो i कार्चो i akhir jume ke hang rap ji fan sini तुम pini lamangso jangan langsung baptis manduli long le tuम lapuson कार्चो akam klaim pon lo lagan ini tuम klaim klipin lang pining sini tum kecing silang ason lo aprang asap susu amakhan nili tum klaim pon lo sita pining puson ke klaim long ke nili tum chihok pi Me juddet pen chorane sang chora prisi mesten pen jamek patun pon Koilamati pen Peter Teron report Kat News Jakong ni phai cap arni voluntary blood donation camp Dipu Medical College and Hospital along Kapaman Ponabirta Nangle Bharatiya Janata Yuva Morcha mate pati hek pen Bijewa M Karbi Anglong District East atom pen pater pipon pen donate blood safe lips po atepi and ponsi pini voluntary blood donation camp po Dipu Medical College and Hospital along Paman Ponlong Bangswa along Mandar Satum Duarbagori Nilip Dhansari Borjan, Bukazan, Korkanti, Langper, Lumbazong lapen Kaddo Kawe bang engkuran narkep abang puatung VCP Dunrinti. Kisto deratum apura hut vikilong sungkrung titi. La swajok mata damsi kinangja hut joy kepen vikilong ponja phan lapen politics anatle kai ke kilang dam nang jikali. Nilitum rada kisungalong ta arjab dun nang jipu mathasi bang swaja mek dengpono. Bijewa emame pu jiten bepen pachini pon. La Swalong MLA Bidya Singh Englengta Chetong Tun. That Dipu Medical College and Hospital blood donation along with the ini Bharatiya Janata Yuva Morcha ain ben
blood donation camp ada blood bank Ifu Medical Collection Hospital along pada kono atim ada atim dia bangke donate blood save lives ada social treatment kono kemana itu miposi blood donation camp asal nasain itu dengan korma kulitan ke ahut pen pada hospital along blood ke stop bang ada detik la sojok la patient atum hoten sungkrung lo pesan seli tum thelong lo hoten ke emergency atum do pong ke la blood kenang ji po blood ta men long tong te stock long abe lo pesan si atum thelong lo la seni tum mathalo ni tum hin pen an le pustamen ni tum asabet pustame blood ban kipinan sa rumah se pini son bang ani tum kem masih tum bitang lo la si lo pini non morning tum kadu kawe non ingkoiran narkep unit sana itu blood bilong lo la bangso along kaprek mesti mate amon gol pen tadi itu nong stong dundo dual puguri pendang lok penili pendang lok la 17 motor sambung pen penang motor stung kedak nang jetong tum sigong lo ada ado dan sri pendo borjan pendo Bukazan pendo, Duar Baguri pendo, Suru Pathar pendo, Korkanchi pendo, Langher pendo, Lumbajong pendo, Lilip pendo, dan Bukazan. Kasi kaduk abe parung pen inkoiran narkiap unit anil itum pini belakang ni pilong lo. Kasi ning cithelo bangso ni itum blood tipipen kumatne abang pu, ande abang pi, esok yang dia tu pansame, agar abang puku. Athema non akai bang ke, lata kenam, bola person bang ikali, ada bang ki exchange system, tangka kepipen le blood kelong ada di person takali. Athema tangka kepipen yang si blood hai talong lok bola tangke lata kenam, ason si semandat bola pen tangke monam ti kuna pensi bat kibang kalau sonbang de awe tidak pola sejong si exchange system bukan te nangli celarong lok pola nangli banci pitu nang po sekame lason pusita ahut pen ke stop long awe dat titik laso jok kadure penangan ke bekok titik lo si pini sonson ni tom 29 units an effect klopot kaprek apishana tuman sekame ake joy bang son si teglong po si ini tum Bharatiya Janata Yuva Morcha ke si party awing yudring uai pit setam ini tum kaike mat politics nale pathi ada sonda kali politics ta pachu hoten setame rarapan rat tuma kisung lo setam ini tum kaike mat karjap ke sondo si bini son setam ini tum un anmang ke borilo ane mani tum organization mata ini tum party ku sewa hi sangathan mana kacerap kacetu hello organization lo mate si honggoton lo jong si kacerap kacetu mate era phanta thanga kerap ta pitekte lo tante si honggoton kidota aleve sini tum langsung makha ponsi itum ta politics na dele kaike mata kelang dam nangji kali kapaki nangji kali itum rada kesung lo ta kaike mata jab nangji kumata se ini sonson man kali itum blood donation camp bipon lo ini data kali ini itum lapen aprang tali tum batai blood donation camp ni tum bipon bom asi pini bang heno ke ong nai lo ame adili karjo teng pulutan te pini mate non an ke blood donation camp along blood donate kipi ke ong nai lo si no ba dak blood donation mate blood camp long ke do tum blood bank long ke do tum ni tum mana ka chini pini heno ke ong nai lo bon ko son senang kan asi mau ke bang dilangan islam ni tum anso se blood kalegi mate gyongdung anil tuman ni tum bori konpo kan uthot ni tum kachun ingri alam bang la pohlo organization tum ta do asi alang li tum ta mentune la puson tum tegono no asi alang li tum sta me dong se aning ke me pen dong se la puson bang bom bulan ka li tum dak Hongwet Ifu Medical College ke do la dak hai jong se eton kai mat available people phek do tangte ala patient atu stame ke joy ban person phek long ko laba si churoi glo nang litu stame pini function la donation kem no son nang se ton thek ke ni tunta nang litu mas stame pini ani sia praman achot man ini ali si bangsa program ngai pada cholo
Muali kaprek butuh ni itu mata tu ko langsung saya ni itu blood pin tu uji macam ni itu muali tu ko. Non ki wangji pai pai chiklo ni phai trokani Delhi rong supia long Karbi Anglong West Karbi Anglong Dima Hasau Chingrum Petpen non ki wangji parliament along se sona hot hem preka putha kapachini dunjia phan pura ka che song dam jia phan che sek chedang pontang lo Labang Swalong West Karbi Anglong District Kanchas Dikama Hinpen Bang Thom Kep Karsa Hinpen Bang Ingkoi Riso Dorbara Hinpen Bang Ingkoi Kadu Kawe Bang Troksikep Abang Pubang Piatuma Phan Ingwai Ponlo Alang Lituma Phan Perang Kiatum Karjwa Hot Mai Pu Lapen Kongchin Bangatum Naket Handon Ke Lapuhen Lo Pini ni litum dak Kaskom de Kanchas Dikom non ke bangji pai pai cheklo ni phai throka ni nilhirong sopilong dharna ke dodami pu laso kachisik do lasi laso along mama ki duni ki dunde laso lam si nilitung chethan chimum lo lasi nilitung kaskom central committee sor pen phan kedam tang tarik thom la aru jakhong target thomar ni sinil tum phan dak wang senang pachini dekang lo je non ke bangji MP election aprang ilitum laso hempe ke bang kichunji angring thepik lasi non 17 July Karbi Anglong la pen Dima Hasau pen bang pharoini ra phokep pusipu sanon theglong lo bad dukok tahai Ate pui litum nijang Karbi Anglong bang ni litum hanangi pu bang ke riso dorbar Karbi riso dorbar atum pen bangkoi amen ke swarlo amai tum pen bangkoi la pen kan chaskom tum bang thongkep bang thoksikep pui litum nijang Karbi Anglong tum han ki pu sanon theglong lo badet tahai asila bang thoksikep bang e confirm lo la pu pen de nijang Karbi Anglong pen Autonomous Council pen ilitum phanone bhoi bangke nangkerap thepik la pulo kedam tang ilitum kaskoma klembang khotung alang litum parliament rong secretariat rong ese tongda mohut nang litum te NOC dumar mane hada nang tum council pen pulaso bang alang litum han pula ma se alang tum hala se ke bhalbilisi do puson sike chak po amat lason ke chokchi tokjil pen do nai pusia lang tum ke kichipu pu amase lasinone boy bangke etum Dima Hasau pen Karbi Anglong District Council CM to mana che tokdundet lo la pen ke MLA bang phore Amren District Kanchas Dikom Maipu nilimen surjo tero lasi nali tumhan aprangsi nali tumhan farangkai pitung bhan nilihin pen suri kardom pajirlo pini nilitum labangso amai ladak Amren District Committee hin men kepido pon alam thegela puilo nilitum non ke bangji agos tarik sogani dilhirong supi ke barji laso bang laso abang pu bang pi nilitum kidunjia bang pu bang pi nilitum ke chingwai lake ason kaprek kachingwai kali nilitum lake article 244A laso apu thak nilitum ke chingki dharana gadodami chingki chithandami lasi la nilitum Amren District along pen sorlo mai lapen kaskom tum nilitum lapen Kecheng Karbi Lamet ame nijang longri ame kecheng sia ningkan asek ame pi nakeleji pai ni phai nar kep arni pen ni phai ser kep arni an Hamren habedeng ja patwak lamalong kapedu pon japhan pini KLA nijang longri ame asa hemalong terikam ame seng pontang lo KLA nijang longri ame phu sir im be pen me chipai pu ponsi RD do jot pen chingki chingwai pon me along MLA Rup Singh Teron MAC atum Het Singh Rongphar Avijit Kropen Danglok Ongdung Lamet Lamchong Kachinghon Adadatum Chetong Dunsi Terikama me keseng insam jin pen pichun pon Katu kawi chikroi sor pen terikama me amephu Rup Singh Teron MLA aphansi ingwai pon Sonsi Dun Mephu Richardson Hansi Chunbang Chatrapatar Rap Chunbang Basa Teron Sarhem Chunbang Longkendro Hansi Lapen Dihenrimbang Het Singh Rongphar atum henlo
Parman bang phuatum Rat Chikroisal pen MSc atum Avijit Kro Rina Terangpi Mangal Singh Timung Long Bison Be Prabhat Taro Rat Cyclem bang Roman Pator Lapen Rul Singh Kro atuma phan ingwai pon Dijang kalau bila dijang long ramai arta dengan ini cok terapi kalau bila alon alon teng ponte kahini play alon te apu kecelar poni angdeng do pasal posidal itu dijang long ramai dah dengan kahini arta tak part holo nasi apu tak kecelar poni pu pensi itu nangkala se kami pi non ke wangi pai pa ji klub tanggar kep pentris kep mai pi pedi poji fasi tun jusik polo aso fasi pi dang tun terkam mai seng lot da khamren sahe mamasi anterkam mai seng pol elo ala so terkam mai atun pensi wangi trek da kel pentris kep bila bela mai di jang lo dia mai nangkala se kami pi picun ponpo ala bangsa dihusi pai terus kabar dia bangke National Indigenous Day buka telau ni ada kau posi pudot terus kabar dia bangke la Indigenous Day tak aturan la ini program pencari rapet si la Indigenous Day dah sosial tahun pon pinpo terus kabar ni Hamren Pen Hunter Crow Report Card News Nan malam so poraphan bir tamo ington iksana Nanglitum diabetes gastric piles lapen akapreka keso asondoma do pulotangte non penke matha nangnilo Nanglitum aphan amar jibona hin pen diabetes gastric piles lapen blood pressure sonsona kiso pen kechok kilong ji aphan amar jibona hin pen mesana dawai Nanglitum aphan nangwan pilo Lancha takalisi pokso pokang kelak keleng Rikeng kiso ipuarlo kacurot pendanglok an kicu tektia kiso do anta kepa me ion Nanglitum bang swadawai kilong jadim lake dipu bukazan baitha langso dokmoka Lasi Clara Katini Japan Humrik Nong 70026555078 Lapen 9678629959 আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihena mopit pothot birtalo wangthu iglo Sarapothor MSC constituency angkang talot be arong amekar karlitang chandro rongpi ahemalong Bukazan development block pen kedeng pon PMAYG ahem kimi ki kimja phanpura monju bepi ahemalong MSC kadom te rangpi arideng pen long e sompon long Bangso asayang dengalong abarim VDC chairman Riso Singnar Sarapothor mandal committee kongchun bang Hunaram Singnar BDO Moniram Tokbi AE Ritupon Umban Joy Singh Rongphar Rongasar Komalakanta Bepen Chenglok Kithe Kedingatum Chetongdun MBC Kadom Terang Pipen Lam Theke Jai Ponke Labangso Ahem Kikimpon Apora Tengpen Patang Ponangji Lapen Ahem Kikimpon Ta Pamester Nangjipu AE JE Atuma Phan Than Pachinipong Hanjang Langso Pen Bisnu Lecture Report Card News Pini Karbi Prime Tama Birta Bangke Lapansi Kangton Iklang